Kani gadega Batisi TV, bat pidang pet yaki kubor baman kasngi. Meghalaya Rashtra Bhasha Prachar Samiti Shillong henne kasngi sajan laipoi trek uluber kalalom jingalang yakino hikai ki bahikai yak subject Hindi hakalampong kabalalong hapo Deba Kumar Das Memorial Hall Habishnapur lengba kani kejelang layo ban pensyai halor kejing temu kabokongsan jogani kaseng ban kentiu ka klin Hindi bat kejing dongkam ban nang panya susu yaki jaka hikai bat kerkom hikai yakani ke subject Meghalaya Rashtra Bhasha Prachar Samiti kadang ni kisnat rekam bat kijaka aji hikai yak tin Hindi jongka hakaleng kejela kentop yak bah mau kerwat nongpo sora bat umpling hakani kejelang ulat kejela ugangga prasad ulolong kongsan rengkat kejinan lang director jongka Central Hindi Directorate New Delhi Avinash Kumar registrar jongka Skolba North Eastern Hill University Dr. JN Nayak bat kiwe ulat gangga prasad hakani kasngi ulasam ru iki kusnam bat ki mementos syakino hikai nakaleng kejela kumki Rashtra Bhacha Pracharak bat Hindi sevi ki bakan thop ru yalaingot ki Nonghikai khasi kibon ki khna kiba gopasta kendega institute kiba liyo kam hakikam sarkar jongga sarkar Meghalaya marka MPSC ke itu kendega institute ke bangiron hamni Meghalaya de natadau ngina mo karwat ru di ngilapi ko ke sebentar wan pli de director jongga Central Hindi Directorate New Delhi de nata de Meghalaya ki don ke sebentar ha cherapunji nata hanongpo nata ha laban kita ke di sebentar ke ba pada umpling de ngiladep yo ega award ini ngi ki ba in charge ke Hindi department hapo Meghalaya ngila yo iki award naga na u gubernur juga nagalan haka South Tarik di Sumbar Jakarta nyo di mendapat ngi yo sana u gubernur juga Meghalaya de ngi wan keleng nagi district bat nagaro kidan nagaro kaden kesentar han city bat ka kam kayat te men hagane habang yo na po nagalan napdang kikasi ngayo tang mga ba ponda sing tungni nangta na po garu saungut te kita gede ki Nonghikai ki ba hikai Hindi ba pempiang ke Hindi hang ni ke state Meghalaya te khadwai nga kentu ki prasamla khantam khina school bakin learn ni ke Hindi mertin Hindi kalau ke badan kam hendak kata barang ini na Meghalaya out of Meghalaya we have to speak Hindi te nak takadau ki khna school ki bencim ya ke nega kabu nang bakan sup hakalit kawan hakaterkam trijam la syal jismi